Okusara amasigid ya Baka Jamia aho mu rurimi rwa Mbara kwahitabamo n'abanyabutegetsi batare bamwe na bamwe. Omuvubuka ali wano tolinda lw'onaatereera nti lw'oba otandika okutereeza wa atbi'i sayyi'ata alhasana tosobola kikole. Eddiini etwetaaga tulina ssente banne munansonyiwa okwogera kino naye omuntu nga mugagga ng'akoze nnyo Allah n'amuwa ssente ejja naye ebeera nnyangu. Lunaku luno lunaku lwa masanyu, lunaku lwa kulya, lunaku lwa kwambala, lunaku lwa kusheyaringa. Akabuzi tokeerire wekka akateeke emiteeko esatu insha Allahu taala. Okuratira emigenzo y'ekireki ekya Eid y'okushara itungo nagira ngo ni kikuru. Abantu baimamu bali kuninga ente ziriwa, ente zakire, ente zituzirayi, mwatuleetiire ente. Abalina obusobozi musale tuve mu kusabiriza. Omuntu yenna alina obusobozi obusala ente, obusala embuzi, obusala endiga oba eŋŋamiya ku lunaku luno olwaleero kikugagatako falyadhba. Abo abombeka abasa kurundana miliyoni 5 no barabe nibenda miliyoni eziri kurenga muri 25 okumalira ekyombeko ekirazimu mujisiti nagandi maduka aho kushubura nk'umwe gukongera ntasya y'obusiramu omugandi ekiri kyabusheshera izoba omunyishenjero abwambara City North Dr. Robert Rukari yaseburra abebembezi b'emiziti kuruga omurimbara City North constituency akusima mukama ruhanga ogwe owatubasa kwijaha owatuhereza amani na n'obushobozi kwijaha aha kwetwa ko murungi weitu Honorable the Rights Rukari Koleka cyakunzira abasilamu omukubanza kata kabire kwesimba akahereza pikipiki 5 yazoba imam elane chenda mbihe mujiretu wabiha yakwata pikipiki 5 mbisere wa road district daiti baramanzani akabata kabire kutunga na kintu cyona ba imamu ne munzurira ogo tukatu ine migiti 11 nishaba tanchi cyunzungo district card abantu habantu kagana bashatu basi ya Global netwara abantu kanshanga mbatware Kampala ebiro 2 akwantire yo group sezini murebe ebintu bye mukono ahabwo kuba skilling bagirangwe enkora birungi ebizumururwa mshizogu nanye okongera abya shehoria binje byatukorire Eid y'okushara itungo yajaguzibwa erizoba nekumara ebiro bishatu omurmogo gwokushara itungo gorukoro abwa TV West ndisenyomo Gideon aho murimbara.